Didiang perwakilan liak saking jagat Tabanan. Yen wonten ke paus 3 watangan didiang jadi goyang. Mai liu. Sane gua miripan Ramo bisa ngeliat, miripan Dagong bisa ngeliat, ngelah sastro di titihan pengliakan. Makin telepon ke bos memen di tadi, Dadong telepon ongkon ngeliat nih kapuk uling keramitan nama. WA di dia 081337391117. Handphone nanti bisa ngeliat, dados meme ada sakti ngeliat ngelah pada pajang dados. Didiang Karib Bruno, Didiang perwakilan liak Tabanan salam hormat untuk liak kabupaten Gianyar. Ujuk.
Nawangan di tiang wajah kering suka berlanjur binaman semua sampai nawangan di tiang wajah kering semua di tiang sarak kami para kuala damoh hidup badara sana menjadi kiri kayangan samuan tiga kita taler semua di tiang susunan gula hidup badara saking dan gula kaja kita taler pecinta calon narang utawi semedon penikmat calon narang sareng sami belum di tiang lantur di tiang lunas banget sareng sami milingih pangwenten semedon sanering belakang mencicingak pangbecit sarering ajeng di tiang lunas milingih sareng sami milingih sareng sami mandel, sidel, pemargi, diadukan pengundangan watang-watangan iki memargi antar lan becik kita taler iraga sarang sami ngenemuan rahayu rahajeng sinamanya sedurung di tiang lantur, di tiang lunas sampura di tiang wadah jatmo biasa, di tiang wadah jatmo blok durung di tiang lantur ngawitin pengundangan lurayan di tiang ngaturan pangastung karo pemeni dewa di tiang Om Swastiastu bingih hidup betara sani bingiri kiring kayangan jagat samuan tiga sani dahak subak dingin di tiang kinten daler susunan di tiang sani bingih ring jagat tengkulak adja sani singih bakti di tiang kita taler para penglingsir di tiang, para naben di tiang, para kuangen di tiang, ratun di tiang, surya di tiang, gusti di tiang, senarang sami, bini undang, biro mangkon di tiang, sadewentan riki sampun nyarangin di tiang, kita taler, acik perbakal di tiang, ringtang kulak aja sampun nyarangin di tiang, semua ratu perbakal sampun nyarangin. Niki Amura adalah salah satu pemimpin yang cinta terhadap seni dan juga bakti dan juga sesunan sani minggih dikiring tenggulak kita dalam sesunan sani minggih dikiring kayangan samuan tiga Amura di tiang non mriki di tiang saking jagat kerambitan Rabanan wasta di tiang niki nama asli Igede Made Ari Marantika dia nama panggilan di tiang Kapuk di tiang Kulemin niki juga di tiang Bapak Nyaman Triana niki bukan ahli di tiang Boyo Jajurunang di tiang Boyo Jadasaran Boyo Jabalian Boyo Jerumangku di tiang Watah Manusia Matah
Yen dugal di tiang liman riana nikangin munak di tiang dan burun. Minaba di tiang semodo di tiang sareng sami pangtan di tiang nasiin segara meriki ke jagat Gianyar dan jagat Bedulu kecamatan Belah Batu. Miriban di tiang idadani sareng sami sampun ngwikanin riantukan pemarkin lelintihan calon narang. Niki apura yen wenten watang-watangan niki boyo aja caruk, wenten boyo aja motor, niki watah pola balik bah bangun satu pecalon narangan. Jadi aku lemin meriki watah munang. Wenten di tiang malipos iwang matur, iwang di tiang pikenoh di tiangnya di tiang ngulungsur ke ngulurna Singapura. Minmati tiang semedon sani nonton nguningin lelintihan calonara, lelintihan sastro pengliakan. Makin nunggui umur di tiang sampun telung dasa ampura ket makin di tiang dereng kain nepukin sani madan liak. Nabi mawinan riantukan liak nikut dan jetios dan jaiwa linggih ide aksara linggih aksara minaban di tiang wenten semedon di tiang riki bios pemargi bios pemahaman tentang liak ampura di tiang dan burun kewenten di tiang makin keulemen dados juruna menon di tiang saking jagat kerambitan di tiang Mumah Rikering Banjarwani Desa Keramitan Kecamatan Keramitan Kabupaten Tabanan. Niki wenten damuh kula niki Bedhara dados pecalang dados watang-watangan boyo nyenipun ngakuken ibu riri boyo nyenipun ngakuken ibu sakti niki wantah subakti ringgih di Bedhara. Lihat sewidangan jagat Bedulu Tekedan lihat di Banjar Tengah Tekedan lihat di Wanayu di Wanayu liu kok bisa melihat cek ya lagi nge informasi tidak di Google Map ya lihat terbanyak di Bedulu Wanayu ingat ya lihat yang Banjarmas lihat di Banjar Pekanlan di tiang liu sampun ingat data lihat niko kan yang ngapal ya lihat sekecamatan Bedulu lihat sekecamatan Belah Batu, lihat sekabupaten Gianyar. Di tiang perwakilan lihat saking jagat Tabanan. Yenten kayon niki watang-watang ruwe di tiang dados. Pinto ninten misi tempo ben pidance. Yen seken idane bisa ngeliat penurunan menbeli pengliakan menunas keturunan kadiraso pengliakan penugrahan ide yang berawi yen sampun singsal pemargin idane yen sampun nirdon pejalan idane mai liu pintonin niki watang-watang di dia dan kayun watang-watang di dia dados pintonin dan makin rerah di tiang ke Banjarwani Durus rumah di tiang terbuka 24 jam untuk lihat pendestia dia sampun dirani ngelaran liak ngelaran ini madan lini aksara angin dirani mau pitulung nulungin nyame nulungin timpa di tiang dan burung dia sampun pergi dirani anesti anlum anrangjano memati-mati tanpa dosok di tiang dados pintonin nggih dados wah gue dados
Sira malih mengguek dados. Sarangin jebos. Sane gua gue. Ngiripan ramo bisa ngeliat. Ngiripan dagung bisa ngeliat. Ngelah sastro di titihan pengliakan. Makin telepon jebos memen di dani. Dadong telepon ongkon ngeliat nih kapuk uling keramitan nama. Titiang dan burun ngundang nunden liak yang amah penabuh niki penabuh nak seniman kendan para semeton serang sami nak damuh bulan petara yenten kayon watang sana lingsir titiang Yuso Wimudo 30 tahun uling mangken dados pitulin dan misi tempo kayon didane ngirim bayi kayon didane ngirim cetek kayon didane ngirim urusan transfer atau telepon WA di dia 081337391117 Hirpun nanti bisa ngeliat dados meme ane sakti ngeliat lah pada bajang dados di dia kari Bruno balik bisa di tiang matur macam ring sebetulnya di tiang seni wedan Riki pencinta celonarang penikmat calonarang utawi maestro celonarang seni wedan seni makin dikiring kayangan samuan tiga balik bisa di tiang matur serang kemudian serang sami panten mel di tiang undang-undang panten panjang di tiang matur malih bos bosan niki kelebar watang-watang ini di tiang budal ke jagat Banjarwani di tiang budal ke jagat Kramedan dados dibagi di tiang Pidoden mai liak sekelut-kelut liak sekacau-kacau liak sekau-kau liak sekangin-kangin uling dijeje man penugrahan liak pun meli liak keturunan kani rasa penugrahan itu yang berawit di tiang purun kita kali ini dari singsal pemargi di tiang dados pintunin kapura ragu-ragu di bodangan ini niki sampun sedang becik galah jam 1 dan malih bos jam 4 ngang kepekan lihat gitu dan kayun di tiang niki perobokan dulu ini ampuna nama di tiang cuma ngepengarah niki perobokan dulu ini live gitu oh ya ampunan pitoni niki naben di tiang suhun di tiang yen wen niki live di TikTok jero apa bakal di tiang yen wenten ke pause yen wenten ke pause tiga watangan di tiang jadi goyang kayaknya sebenarnya serang sami sampun di daging di tiang undang sanading sani wenten Riki liak sani panestian pang medaging masih niki yang iraga mau kegedean api mawinan iraga sarang sami pergino jero mangku kepala desa berdesa di tiang kentan dalar penabuh kentan dalar semeton di tiang pecalang di tiang jero mangku sarangin youtuber di tiang sarangin tamu hidup berdua sarang sami iraga sarang-sarang wantah ngelestarian budaya seni iraga ring Bali yen dan iraga sira Bali ye tidak kalian raga ngelarang seni badan seni budaya angan raga tatakan bakti ring ini batara kentan dalam di iraga angin ngalih nyamo beraya di tiang perwakilan Diak Prabanan salam hormat untuk Diak Kabupaten Gianyar yen wenten tiang amator di tiang Hampuro bisa dewaka bahasa dengan didiang sila tebiang atuk para masardi Om Santi 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 Om Suksemo
Yeah.